Ba benu manekat alaki ay met tamlil na tuin amo isteno fen fekit menuan hetnen in aan. Mes na hunu na kotnen aan isteno ay malakit at onen. Amo isteno hemtuti babat na koko. Leka himnen ma menuan ho aan. Henati an fanibail pake alekot ni hemunim. Nenok nutu fek nutu ambi papinan lei. Amin. Nu aneno i inakan balen nasi lema upa. Roma fan ela boy samha talantela boy samhit. Ay malakit kiustake ela boy samhit. Kalau hit lei in anakit hit amsa apal balen belam nasi kit. Lehet simo isneno infef bela tabua tok neno anan. Baibenu manekat alaki an mui atoni munif mese in kanani Peter in amaf atoni amu it mese ne Peter kanafnekan fa valen nasi nako in amaf inami kun mepu henanokap in palut leka top abit sinkuan nail ne Peter in munin sinatena brak nansa ne Peter kanan ba fa mepu anbi in amaf kantol ne Peter an sulisin nakon i inanawa in munin natuin fainekat le inen nako in amaf fainekat lenane esle munawa homunim natuin hobeim mahomatanem kun babenu manekat alaki fainekat lei an faniatanis ne Peter he an munin natuin in bein ma in matanen kun in kanafnekan fa maus ay valem nasi nako in amaf nai Peter namnau bakit neulasi alekot mese esle balem nasi liat simo nako batan ahunut sin kaala na humbon an bemnatu ay muit ay loit onanem sa hitfani ontomabiti wisneno balem nasi ay benesit niukit esle monit na balbal at bisonaf neno tunan monita bua tok neno anan hit usi afetin baibenu manekat alaki mafefane Paulus an itu manaton toslani wit kun Roma henatisin an futun sinekan masin sin makat neumonit feu anbi usi Yesus in kanan natuin anbiin ama usneno nem ma an babkit henati hitanawa in salit sin anbi pahpinan ma anbi amsopun hit of tapeni honis na balbal na Paulus namnaw bakit henati hitna usneno mantaen lei nakotabu i man tabu-tabu amnemat. Amin. Nekamniken hem like, subscribe mambatin nuan i niuhi ambian sin. Aim alakit at onen. Amois neno haimnen milali ho aan. Hem tuti henati homfeke beef matani feu henati haim mo emituin sa lehom lumimani. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.